Biyag ti tao. Kumusta ka na din ko? Igagaid mo mula ka diti panagadal mo? Uy, Manong, di ka madanagan. Jak sayangin ti kwartang ipaw-pawit mo. Agyaman nakit di May sa atawin laangan turayan. Agturpusak matan. Si Kangi Manong, kumusta ka maditan? Okay lang mo, Eva, aning ko. Awan pagdanagam kanyak, da nasingpat ni Sir Wilson abos ko. Nasaya at nga ron no kasta, Manong. Madlaw na singpot tabos mo tabi mayag kamad kan kwa na. Kas driver da. Di mo kumadadaulan ti panagtalutakan ka, Manong. Uwe, nading ko. Amukmat kar aramidak ditoy. Oh, alang arudan tanay. At dapat papananmi kan ni Sir Wilson. Baliwak tumanan ti umawag. O sige, Manong. Agananad ka kumaka na yun. Di nakpakadanagan ditoy. Uri tadadaan ti Shirley akad kadwak. Okay nga ro din ko. O sige, bye. Tay ka di kapsat mo't imawag. Wananti, kinumusta naklaan. Dayjay lang timbagana. Di na magmukumaan no kaano nga agipaw iti kwarta. Awanan ti maigatang iti makan. Sapay nagpigsa ka mangan. Ha? Katno kay titad ko kada kayo dyan pawit ni Manong akwarta, anti. Ay na manumula ti pagtayakan ti 3,000 a pisos ngay. Nagado kayo apakpakanek. Si Syakla ang mata na inayon kada kayo, anti. Dagiti inam nga anak yo at inapig sa amangan. Nang runa dagiti 5 alalaki. Nagdadakkelan da karni nga maawan trabaho da. Anyat ko nam. Ay, awan anti. Sige, nakalaan tinabat-bati nga allowance ko itid ko pay lakada kayo. Uray jakon ag merienda iti pagadalan. Tamangun sensya pay. Ibagam kitdikin ni Manong mo, anayunan na ti patulod na kwarta. Nagngingi na aminan agagatangan ita. Sir, adda tayon diti balayo. Ayun, nagpaso. Sakbutan na puutan. Nairidap kumutan. Madlaw mat ngamin anabannog kayo, sir. Wan nga rod. Ala, bumabaak nga rodan ta igarahi mon to ilogan. Aginanakan to kumutan. Wan, sir. Ay, sir. Tayo walit yo. Nabati dito yung nagtugawan nyo. Nay, wan nga nagpaso. Ayun na yan. Agyaman na ka, Sherwin. Talaga mapagtalkan ka at driver ko. Awanan yaman na, sir. Aginanakan tumuten, apama na may garahim tilugan. Ayaban kan tulangan, no andamanin papanantawan. Wan, sir. Anya ngay, nagpawit ka din ni Manong mo. Wen anti, pang matrikulak lang day chay. Adamo tayo nayon na sobra pang allowance ko. Ay naagbisin tayon. Ngamday tapay lapang matrikulam tiyal alikakam. Naimbag ko maano at da trabaho ni uncle mo. Sapay kalkalpas ti kontrata da iti construction na pagpapayan na. Auntie, Ala, mudto'y pailaang tay pang matrikulam ko ma. Tay palingkik pailaang. Dawatam tulat tamanin animanong mo. Total, dakkel samot ti sweldo na ijay. Tanabayag mutin nga trabaho ijay syudad. basit lang ti sweldo ni Manong, auntie. Tapang matrikulak ngamin ti ipang pangrunan na ayor urnungan. No alaan nyo dayjay, amang ano awanan ti maitid na. Tay nurnong na dayjay iti mano abulan. Kat makamumutin ang agdiskitar. Ala, mudto yan tamapanak ijay palingki ita. Makasidsida ka nun ni uncle mo iti bulalo. Ngam, auntie, masapul ang makabayad ako ni Jay pagadalan inton bigat. Adula amin dayta. Apay ngamin apilitam ti agadal no awan kwarta pagadal mo. Ikarkarigatan ni Manong ko ti makaurnong, auntie, para iti dayta. Iso ang maasi kayo kumamot iti kabsat ko. Pagrigrigatan na ti kwarta nga ipawpawit na. Amangan no nalipatam, asyak tinang padakkelken ka. Sipod idinaulila kayo nga kabsat. No kwenta ti amin anagastos ko. Kurang pay dagiti ipawpawit ni Manong mo. Auntie, Oh, ayan tay kwarta kunak. Yugmoon, Eva.
Di nakpagpungtutan. Amumot asabali ak ang makapungtot. Ang mga noan niya pa'y timaramid ko kan ka. Mabit lang nga rod, auntie, tay nakalaan. Manong, awanan ti pagbayad ko kung may tuition ko. Hinala ni Auntie Shirley. Anya? Apay ngay? Adamat latay ipaw-pawit ko kinkuha na kwarta. Apay apakibiyangan na pala ti pare ti tuition mo ngay. No kasta, pau-pau itam ni Auntie iti kwarta na, Manong. Ketuan Eva. Tunggal pawitan ka. Pawitak mo't ni auntie. Ni, ik-ikamot gayam. Nga mapi adawatan nakpailaang ngay. Ultimo allowance ko, dawatan na. Anyamatan ni Auntie Shirley. Arik na siya kung timang bibiyag karakwat asa nga pamilya. Takanayon mo't adumawat iti kwarta kanya. Huwag nga rod, Day talay pau-pauit mo tinamnamaan dan. Naimbag kumamot no dakkel ti sweldo dito ngam saan mat. Huwag nga rod. Kasanon ngay, Manong. Amo ka na bayag mo ngay nururnong day pang matrikulak. Sapay masapul abayadak ti tuition ko itaalawas. Ngala, di ka nagdanagadin ko. Kitaak na niya ti maramidak. Agdis kitarak, tapno adda mayawat ko kin ka. Pasensya kan, Manong, Sana bale, tenton makaturpusak. Awan tun ti problemaam. Dajay, rimarmanan ni Sir di tilugan. Kat nabati naman ang tibag na. Amok a kwarta tilinaon dayta. Diyos ko, pakawanan na kumay ti daytoy nga aramidag. Adong aminan tinabalik ka ni Sir. Kat sigurado adin akong ikan dayjay. Iso apakawanan na kumaapo no aramidag ti kastoy. Itapay lang. Agkidawa kon iti pamakawan ka na ka, Diyos ko. Kitaan nyo man ngamin anasaya at ti trabaho yo. Bilangin nyo anaimbag ti koleksyon nyo sakbay ayawat yo kanyak. Nakababain pa yan ni Jed Taylor. Tagkurang matan ni bilangin na tay kwarta. Jakon kaya ta maulit pa data napasamak. Nawatan nyo. Sir, ay ayabandak ka di? Anyat masapol yo? Yalanak man iti danom. Ken pakialam tay pang BP nga day tinamisaan ni Gisarlas. Kaslang imatumanan ti presyon ti darak. Apay ngay, sir? Agkurang tayo na erimit a koleksyon ni di Kalman. Takalagatad di kurang na. Kung nadagiti staff ko, ahos lang hindi binilang da. Isopay kit di tinagbayagak iti bangko. Tamangan ko nakno agpalpalyalaang tayo mani counting machine ni Jay. Agam saan mat? Awan mo't malagip ko asabali anapananta. Sakbay anapan tayo iti bangko. Sir? Naggasolina talag mat. Kasano ko mga agkurang tay koleksyon nga nyawat da kanyak. Ay, may stress sa katalagan. Ngala, Sir Wayne. Yalaan na ko ulit danom. Uwan, sir. Hello, Manong. Ay na, naimbaglakid din ta nakadiskitar ka adago iti kwarta. Kunak no jakon makabayad iti tuition fee. Basta para kan kaadin ko. Araminot ti amin na kabalak. Aywan, nagbiit ka mat na nakadiskitar. Nagdakkel pa jigatan nga inted mo. Bimali akitibos ko. Di mo't ko na madakkel tinabalim itibos mo. Imbag man tiinikan na kamanan. Naasing amin kanyak. Okay, tanya nga nakabayad ka ni ti tuition mo? Wen Manong, naimbaglakit din ta nakahamulak. Diyak ko mamakagraduar, Manong. Ala, basta pa may isang ti panagadal mo, adin ko. At daak lang dito yamang suportakin ka. Kahit nadapay ka sa pulang, ibagam laang, wan. Wen Manong, kat agyaman nakmanan. Apay ngay, manon a Domingo asaan a nagpawit ni Manong mo.
Ay, madinsan na. Auntie, maawatan niyo ko man ni Manong. Naibus ti kwarta na ta nagipatulod ket nga rod iti pang matrikulak. Inalayumat nga mintay damo nga inted na kanyak. Diyo ko na naibus yun day auntie. Manumit laangan nga ita 10,000. Kurang pa'y nga allowance tayo iti makadomingo. Ado ko mati pa kaigatangan nanday auntie. Nagpagatang nga rod ni kasinsin mo at cherry iti baro akawas na branded. Kani, awan mo nagbatin. Nangina mo dagijay kawas na. Ribo mo ti presyo na. Anya? Una yan, napan amin iti kawaslaang day akwarta auntie. Apay, si ka Eva. Adda ka di parikot mo? No nagpagata nga kininanang iti baro ang kagawaan, ha? Ay, awan matkit di Cherry. Ngam, imbat tsandak kumamatay iti para allowance ko. Ultimo igatang ko iti ka nakisi pagadalan. Awan. Ngam sika, kanayon ka makita asumrak iti sikat a fast food. Kat adda nga rod igatang ko, anya kumaitang. Kas kalakkalala ingon dita. Tap na ibagakken ka. Kurang pa'y tay ipaw-paw iti kabsat mo apagbayad iti panagnaed mo dito balay. Pasensya kayon. Ngam pagrigligatan ngamin ni Manong ko ti sweldo na. Adula amin asasawam. Kunang mitlan addan ipanpanak kayong agkabsat. Sherwin, isardag mo man pa lang tuylukan. Ipaigid mo pa lang. Nagasag, tigayam ko ta kasaritak bit. Well, sir. Update ta, sir. Naipaigid kong tuylugan. Ibati kon to'y bag kan cellphone ko. Ta mabiitak lang. Sige, sir. Anday ta. Nakapanawan ni sir. Kat imbati na tay bag na. Diyos ko. Pakawanan na kumamanan iti daytoy nga aramidag. Masapol manan ni ading ko ti pagbayad na iji pagadalan ta. Ket awan pa'y naan-anay akwartak ditoy. Maudin daytoy yapo. Lokatakon ti bag ni sir. Nagado a kwarta. Mangkisaya kon. Kung nagtupay ka, Ha? Sir Wilson? Damat yan kadwayo a pulis. well, tay patiliwhan, Sherwin. Ha? Sir? Husto pala ti atap ko kat. Sika ti mangkiskisay iti kwartak. Di mo pa yan nadlaw abatog ti police station ti nagsardangan ta. Ha? Sir Wilson? Pakawanan da ko ma. Agpalawagak, sir. Kasapulak namin at talaga ti kwarta. Awanan ti adu payasaw. Basta sungbatam ti kastangar aramidam. Agtatakaw kagayam. Apay ngay adyak mutten maawagan ni Manong Sherwin. Ay, kaya't ko kumamot ako mustaan. Naimbaglangan ta dapay kwartak. Kat iso ti pinagbayad ko iti graduation fee. Maragsakan lakit ni Dajay. Takamaujanan na. Aggraduarak matlaangan. Eva, talaga ka di nga awanan ti ipawit ni Manong mo. Indyak nga ron maawagan ni Manong, auntie. Masapol ko ti kwarta pagpalingkita. Awan kwartak, auntie. Tadi mo tan umawawag ni Manong. Madanagan nakpaikit din. Amangan mo no nalipatan na kan. Saan mo takas din ni Manong ko, auntie? Amangan no busy laang. Kasanon no dadakas anapasamakan ko na. Kasanon no natay gayaman. Di kay kumamatag sa iti kasta, auntie. Nakarkaro lakit nga ruti pa nagdanag kun. Kasano daytan? Sapay umadanin ti graduation mo. Wan nga rod, auntie. Surotam laangan ije pagtrab-trabahuan na. Wan, auntie. Talaga akas ta ti aramidak. Sa pulak ti inton ni Manong idi nga address na ijay. No kayat mo akat agpakadwa ka kini Cherry akasinsin mo. Iplitsam tawan mo't kwarta na. Kurang mati kwarta, auntie. Iso nga oray siya klaangan ti mapan. Katala
Makaamo ka, Eva. Si kakanit ay ibagbaga tay katulong asa nga ili. Naimbaga bigat yu, sir. Siyak ni Eva. Kabsat ni Manong Sherwin. Dito'y ngamin ti imbaga ni Manong ko apag trabahuan na. Diyak ngamin makontak. Ayan na ka di, sir. Tinasayat. Sumurot ka kanyak, taday pakitaken ka. Manong, Eva, ading ko. Apay nga da ka dito eh. si katirumba nga pagdamaga kiti kasta. Apay nga da ka diti pagbaludan. Anya tinararamid mo. Dumngag ka ading ko. Isalaysay ko tinapasamak. Jaklaim pagarup at tinakaw mo gayam dagiti kwarta ngayong pawpawit mo kanyak, Manong. Saan nga amin? Tanagrigrigatak yidad duma. Oray pay, sana rumbang tikas ding inaramid mo. Dinak ko makagura ading ko. Agrado arak ngagpayso, ngam naggapumat gayam iti daga sa wagas tinabusbus ko iti panagadal ko. Pakawanan na kading ko. Jakmet ngamin impagaro. Akas to iti pagbanagan ti amin. Ngam no pay kasta. Naragsakak. Takamawdyanan na kat makaturpos kamatlangan. Ngam sana ka naragsak, Manong. Ngamin, adakan diti pagbaludan. No kasta, tinaktakaw nga ron, tinaggapan ti kinkinan tayo iti inaldaw. Ay uuna yan aya. No amokla kasta, jakla kuman inawawat. Uray agdepel kamin iti asin, basta naggapo iti nasaya at awagas. Gapo kanyak. Iso na aramid na tikas dyan, ti. Sana pakaragsakan tikas dyan ngay naramid na. Uray no makalpas ka, no saan mo't anasaya at awagas tinaggapuan ti binusbos mo anagadal. Awan serbina. Nakaturpos ka, gapo iti panagtakaw ti kabsat mo, kunadan to ah. Oh, nasaya at nga rod adang ganda ita. Auntie, Mangibabay na di kabsat mo. Iso akalpasan ti graduation mo. Ala umamin ang agar-garot mo tapumanaw kan ditoy. Diyak kayat amaamuan ti tattao ti kasta nga inaramid ti kabsat mo. Kat pati na kami may babain. sir, umayak man ang pagpakaasi kada kayo. Pakawanan niyo kumanti kabsat ko. Tapa man ang makagradwarak. Bayadak tinaalan na kwarta kada kayo. Ha? Kinapudno na, sir. Siyak ti makagapuno apay ana aramid ti kapsat ko ti kasjay. Ni Manong ko lang ngamin ti mang tultulong kanya kiti panagadal ko. Taulila kami ngaminan. Kaya't na makaturpusa kiti panagadal ko. Ngam kasjay matandi naramid na. Ngam no amo ka kasjay ti naramid na. Diyak ko may manugot ngagtakaw ti kapsat ko, sir. Kinapudno na. Nasingpet ti kabsat mo. Jakla maaklon ang naaramid na tikas di kanyak. Kaya't ko lang ay kanin ti pagnakman na. Ang kinapudno na. Masyanak mo't lakin ko na. Sir, umadanin ti graduation ko. Kati kayat ko kuma, ni Manong ko ti mangimarcha kanyak. Ala, di ka pa tanagan. Matungpal ti tarigagay mo balasan ko. Kablaawan ka ating ko. Agyaman ak, Manong. Kablawan ka, balasan ko. Happy graduation. Agyaman ako na kada kayo, sir. Ngamin, nakarwaran ti kapsat ko di pagbaludan. Imatendar kayo pa yan iti graduation ko. Diyak may ladawan ti kinaragsak ko, sir. Uwan, sir. Agyaman nakiti pa ng pakawan nyo kanyak. Awan perpekto aparswa. Amin tayo managbasol. Iso nga dakarbangan titunggal may sa ang mga barwanan. Isasapay ko ma, tadi mon ulitan ti naramid mo, Sir Wen. Saan na pulos, sir? Kat ikarik, sir. Apa man ang makasapulak iti trabaho. Agbayad ak kada kayo.
Bayadak ti tinakaw idi ni Manong. Di mo maliksan na ita, Eva. Sana na ita bayad-bayad ti panunutem. Baybayan yun na jay. Tatulong kon kada kayong agkapsat. Ken pangasim Sherwin. Saan ka nga ikat a driver ko? Ha? Ket no, kaya dakpay nga agpay kada kayo agad pagyamanak, sir. Wen, kaya't kalata. Taam mo, kanakulaapan laeng ti panunot mo idi. Agyamanak unay, sir. Ket uray di da konswelduan, tapno may karok ti utang ko. Baybay amon day jay ko nakmed. Swelduan kalata. Agyamanak at talaga, sir. Pagbabawyak da niyang inaramid ko. Ket jak tumaumang agkidkid daw iti pamakawan kada kayo. Kastamot ten iti Diyos anamarso. Hello, auntie. Naawat yo ka din timpaw it ko a kwarta? Hello, Eva. Auwan ka, anakan. Ay naagyaman akmanen balasang ko. Uray kas di timpakpakita mi idi kada kayo. Tultulungan da kami latta. Kumusta kayo nga agkapsat dita syudad? Nasayaat kami matlat, auntie. Pasaray busy kami iti trabaho mi. Kat kumusta matan dagiti kakasinsin mi, auntie? Ay, nagsikog abalasang ni Cherry. Saan da ngayon kasar? Sa idikuan, sinikugan man ti sabalin. Day talag paspasikog ti kukuan na. Sanan to ibati ti anak na kanyak. Nangasawa mo ten dagiti bubulog a kakasinsin mo. Ngam awan uray may saan nagkasar ka da akwada. Tawan mo't busbusen da akwarta. Agrigrigat da ita tanaga dun ti anak da. Ha? Da kayo nga'y balasang ko. At danubya ni Manong mo. Si ka nga'y at danubyom. Awampay, auntie. Nagtulagan mi ngamin ka ni Manong alupasan mi pa iti maipatpatak dar abalay mi. Sa kamin tumaki asawa. Lukas ta. At dan balayo dita syudad. Saan pa yan alpas, auntie? Ken saan unay adak tila balay? Umay kay tagpasyarahin ton malpas, auntie. Ay nagsaya atin. Nakabalay kayo gaya man dita syudad. Talaga amayaten ti biyagyo kanakan. Alakot di kay latamang liplipat ahon. Ulit-tagkid daw iti pamakawan, Eva. Mababaina ka na kayong agkapsat balasan ko. Ay na, lipatan yung tinapalabas, auntie. Mga barwanan tayon. Ay na, ano sanak nga alalayan No, kastoy nga da papananta, Sherwin. Ano sanak akib-kibinan, tanay. Marigatan at matanamag na. Di na kumapampanawan, wan. Wan, sir. Di kayo madanagan. Taaddaak lang ditoy. Di kayo to panawan. Jak siguro makasapol ay tikaskan ka kasingpet. Manmano tikaskan ka. Saan matapasat ti trabahom ti kastoy? Taag maneho kumalang taramidam. Ngam nasingpet ka amang kibkibin kanyak. Talaga akasta, sir. Taawan kat nga ro dagiti anak yun dito Pilipinas. Mangal-ala na iti nurse ang mga sikaso kanyak. Ang manjak ta nakapsot ti babae. Sandak ang maawit. No bilang jakon makapagna. Naimbagkan ka at lalaki ka. Kanuwan gayam. Di ka agdanagwan. Ta nayunak to ti sweldom. Allah, saanan, sir? Jak pabayadan ti panangasikasok ka na kayo. Asikasuan kayo, kabayatan asibibiyag kayo. Biyag. Di tao.
yung orderyo, sir. Agyaman ak, miss. Kabarbaro ka iti dati restaurant na niya. Wan, sir. Kasano ti pan nakaamom iti dayta? Nabayagan na sukidak dito eh. Kabisado kong dagiti empleyado dito eh. Kasta ka di, sir. Please, di na ko nawagan iti sir. Siyak gayam ni Daryl. Anya matinagan mo? Siyak ni Hazel, sir. Wow. Maragsa ka na kamakamamugan ka, Hazel? Kasta akmat kan ka, Daryl. Ay, ni, pasensya ka na. Agsubli akon iti trabaho. Mabit lang, Hazel. Apay ka di. Agorder ka di pay. Saanin? Mabalin ka di nga may kanto sukunin dito restaurant? Ha? Mabalin ka di, Hazel? Sikaan talaga, Daryl. Nagtaktak ka pay. Apay ko man nagtakta ka kiti oras para gan ka. Saan? Kaya't ko lang ti makigayem kan ka. Anya? Samay sa... Asidig lang mati opisina pagtrabahoak iti restaurant na pagpapayam? Kasta ka di. When I said, dayo akmat lang dito nga ili. Naggapo ak iti adayo a probinsya. Agpada tagayam ang naggapo iti adayo a probinsya. Oh? Pati si ka? Wan, Daryl. Tigayam ko tinangawis kanyak ngagtrabaho iti dayto nga ili. Nasulinak namin ti lugar mi. Narigat ti agsapol iti panggadan. Iso nakigasang-gasatak dito eh. Uray di lugar mi. Nasulinak matlaeng. Kasmat iti lugar yo ako na. Narigat ti agsapol iti panggadan. Iso napilitan akmat nga umay iti dayto nga ili. Daryl. Ay, wag gayam. Thank you ha. Oh, apay nga gyaman ka kanya. Kaputa nagtalag ka asimurot kanyak dito parke nga agpasyar. Awan anyaman na. Adamat pa nagtalag ko kan kakat. Iso nga awan tirumbang apagdanagam. Ha? Tatang? Wayne, Hazel, anak ko. Agyaman akta nakasangputak mo lang dito pagdagdagusam. Ay nagbayag ti biyahe. Imbag ta nasurutan nyo dito pagdagdagosak, tatang. Nagdamag-damag ak akadagiti karubam. Imbagak tinagan mo kat amamuda ka magayam. Kasta ka di, tatang. Mala, sumbra kayo Amok nabannog kayo iti biyahe. Ay talaga anak ko, nabambanugak. Magyamanak. Nabsugak mo layangan. Itay kat maulaw ako ni Tibisain. Agasom nga itiinem nga oras nga biyahe manipod di lugar tayo anak ko. Nasayat mat nga rot nabsog kayo, tatang. Ay wan anak ko. Ay adugayam tinatangkan na dumapay amakmakan ngayon sang petkaw. Saan ka matin nga parikot iti bagas na dawit kaw? Agyang manak, tatang. Ay, kahit kumusta mo nga iti trabahom di tao. Nasaya at tatang. Nasingpit di akin ko kwa iti restaurant a pagpapaayat. Ay kanasaya at Ang awan ka diti trabahom ita. Adda, tatang. Rabi iti jutik ita. Anya, ay delikado ano rabi ay. Ang mga makarana kay di managdakdakas iti panagawid mo kit pagaramidan da kay di maday. Tatang. Naskain nga itulod kayo pagtrabaho a misal. Narigatan. Dito'y gayam ti pagtrabaho am a restaurant. Naglawan a restaurant. Wen, tatang. Bak nang ti akin ko kwa iti dayto a restaurant. Nagadumot ti tao ijay unag anak. Sumrot kayo pa tapno makita yu na imbag ija unag, tatang. Ay sana anak ko. Ingkakit diag trabaho. Agsubli akmutan iti dagus mo. Sige nga rod, tatang. Agan-anad kayo Bigat gaya mo nagawawid ka. Napuyatan ka na naggapu iti trabaho. Okay lang, tatang. Nairwama ko nga agawid iti agsapang. When ang mga makaala kamot iti sakit mo no kanayon kang agpuyat.
Saan mataka na yun arabi iti jutik, tatang? Agbaliw-baliw ti jutik, tatang. Aya, Ay, nakaturturog akong tatang. agar mo sar ka pa'y nagluto ako ni Tikadam. Nagarmusarak itayan iti restaurant, tatang. Sige, umuna kayo latan amangan. No saan kayo pa'y nagarmusar? Naimbag nga orasyo, tata. Ha? Sino ka? Siya ni Daryl, tata. Gayem ni Hazel. Kasta ka day? Uwan, tata. Adda ka din ni Hazel? At lede kusina ti anak ka, Daryl. Anyat masapul mo kang kuana. Kwa tata. Umay ko kumapasyaran? Sige, sige. Sumurik ka ba raw? Si Marong kargayam ni tatang mo, Hazel. Uwan, Daryl. Talon nga aldaw na dito'y dagos ko. Kasta ka di? Kaya't nang tiag subli iti lugar mi. Jak pa'y pinalubusan. Nasaysaya aton no adda dito'y dagos ko ni tatang. Tapno makikita. Apay, awan ti mangkita kan kuha na dyan lugar yung akapsat mo? Awan, agmay sa aklaang nga anak. Nasapa apin mo say day dinanang ko. Gapo iti nakaro ang sakit. Kasta gayam. Naitatiag pa'y so, Daryl. Dua kami laangan nga agbibiyag kini tatang. Kan may sa, jak matin kayat nga agtrabaho pa iti talon. Kapot na lakayan. Agpada tagayam agmay sa nga anak. Ha? Anak-nak iti kinabalasang ni nanang ko. Sigun kan kuha na. Idinaaman di lalaki ang masikog ni nanang. Saan ka no matan na nagpakpakita ka ni nanang ko? Anya? Wanisel, sinikugan lang dahil di lalaki ni nanang ko. Iso din magkala ka bastardo. Awan na dakkalak nga ma. Kasta ka di? Kasta nga Rod. Ngaming karkarigatan ti inak tinangisakad iti panagadal ko. Nagsakripisyo, tapno makaadalak langan na imbag. Daryl. Kinapudno na. Panggap ko matan nga ala ni nanang ko dito yung haili. Tapno saan ako nagsubli ti lugar mi. Saan nga mi na mapanawan ni nanang ti balay mi iya probinsya? Isa marigatanak ang mga lokoy kan kuha na nga umay dito eh. Apay akit kita ang matlatan ni Daryl, tatang. Gayam mo ka nila ang day talalakay. Wano kayan ayat mau. Gayam ko lang ang tatang. Napasig kami lang ang agsarsarita. Kasta aya. Oh, apay aming mingming ang manan ni Daryl, tatang. Kuanak ka. Kasla nga nakikita ko ni Daryl. Anya? Yak lang masigurado no sa dinaw tinakakit kita akeng kuana. Ang mga nukarupro pa lang ni Daryl day dyan nakita yung tatang. Siguro Ala, agsublikan iti ayan na. Ta siya akong timakaam mo nga agaramid iti meriendayo. Rabiin, Daryl. Di ka kadipre agawin. Hazel. Inig ka, Ma'am Tiimak. Sana kung nagpalpalikaw pa ay ayatan ka. Daryl. Sapay lang ko ma. Tadi nagkagura iti panangipudnok, iti marikriknak para kan ka. Diyak namnamaan nga ibagam kanyak data. Daryl. Hindi mo pa'y lapan nakakita kan ka. Nakarig na ako ni Ayat. Sapay lang ko ma. Dadamat ka imudingak di tapusom. Nabayag kayo mo't nagsarsarita ka ni Daryl edi rabi Hazel. Tatang. Madlaw iti rupa manaragsak ka na ka. Anya ti kayat asawon ti panag-iisem mau.
Ay, awan tatang. Di yulatan ikaskaso tinadlaw yung kanya. Anya saan nga kaskasaw? Sa balay, ti kay papanantipan nag-iisip mo. At ka din nagkinawatan nyo ni Daryl. Tatang. Nalaw ready na konsong bata na muklatan nga da nagkinaawatan nyo ni Daryl. Kumusta nga tanjay balay tayo probinsya, anak ko? Ninanang mat, kasangsangpat yu pa'y laang dito eh. Ngamdiyamanan balay ti pampanunutin nyo. Pampanunutak lang dagiti tarakan ko apusa kas kada aso ijay balay, anak ko. Imbilin nyo lata ko man agad iti karuba nanang. Ay, nalipatak nga rod nga imbilin dagiti tarakan ko. Sana balay, ta sa anak mo't lang agbayag dito idagos mo. Anya asan nga agbayag? Agyan kayon dito dagos ko nanang. Agyan na kayo kit din. Siya kung ti makaammo kada kayo dito. Ay na anak ko, jak lakit di kayat ti maikan dito. Jak na irwam nga awan ar-aramiden na. Di agbuya kayo iti TV, wano saan, mapang kayo agpasya ri mall. Ay na anak ko, sayang laang ti kwarta pagpasyar ko. Nagregat asapulan ti kwarta ijay lugar tayo. Isu nga roda siya kung ti makaammo kada kayo dito, nanang. Saan yun napagparikutan ti kaninyo? Anak ko, Ala, agin na kayo beet. Kalpasan na, intay mangan iti sukik a restaurant. anya restaurant asasawam ay sus agluto aklaangan iti kananta. Nagastos ti mangan iti restaurant. Italaang matda ito. Saan mat nakanayon, nanang? Saan kayo ngagtaktak pa'y ngagluto iti kanintayaw? Tayo ko nakon, intay mangan iti restaurant. Ay na anak ko, naglawa mo tanda ito a restaurant. Nagado ti tao. Uwid, nanang. Oh, mangkita kayo di tamino, no niya ti kayat nyo kanang. Anya aminaw. Day tama na, oh. Ah, Oh, kita nyo dita, no niya ti kayat nyo kanang, nanang. At pili kayo. daytoy nalaminit a papel di tirabaw ti lamisaan. Una na. Mangkita kayo ti orderan nyo dita. Oray saan kun akitaan dayto amino nga ibagbaga manak ko. Agorder kalatan iti dinengdeng asitaw kan saluyong. Anasagpawan iti tinuno abangos. Anya? Awan ti kasta putahe dito yung restaurant, nanang. Naawan agawit tangarudin. Naglawa a restaurant. Awan dinengdeng da asitaw kan saluyaw. Wala. Siya kunti... Ha? Oh, apay anak ko. Asino tinakita? Ni Hazel, nanang. Iso ti umasidag ka na ta. Dayta ka din na pintas a waitress, anak ko. Una nang. Urahin tabiitan. Nanang, iso ni Hazel. Kaya na yat ko. Hazel, iso ni nanang ko. Naimbag nga orasyon, Nana. Ay na. Nagpintas kamutan balasang ko. Anyat inpakpakan kan ka ti anak ko, balasang ko. Agorder kami ti kanan mi kaninanang, Hazel. Ay na, jakpay nalpas anak sa o anak ko. At tugaw kayo kit din. Nilangan Hazel ti makamo amang ted iti kanin tananang. Kat anya ti plano yukin ni Hazel, anak ko. Panggap ko nga ikalay sa nanang. Sigurado ka? Wala nang. Sigurado akon. Ken adamot ten urnong ko. Kabayla akon nga ikalay sa ni Hazel. Jak nga ruden ilakla ko jetan lo ababoy ko. Taison ti pagkasaran niyaw. Nanang? Ngamsakbay nga agawid ak ijay lugar tayaw. Nasken ama-am mukmet dagiti dadakkel ni Hazel. Ulilan iti ina, nanang. Duadalangan iti amana. Kasta ka di anak ko. Uwan, nanang. Ang kasaritak pa yan ang bag ni Hazel. May papan iti planok. Inton bigat matlaang. Mapanak iti pagdagdagusan na. Kidawag ko mangumanugot ka na makikalay sa kanya, Hazel. Ay ayatan ka.
Katjak kaya't amaagaw na kati sa bali kanyak. Daryl, Nakasagana ako ng mga asawa kan ka. Urayak ti pangedeng mo. sige Daryl. Mayata kon ang makikalay sa ken ka. Agyaman na kaysal. Ikarik, di kan to agbabawi ang makikalay sa kanyak. Di kan to pulos paldaangan, wenno pasakitan. Namnamaak dayta, Daryl. Kasaritak nga ron ni tatang mo, tagkalaysatan, Hazel. No, manugot laki din ti anak ko, sana parekot kanyak, Daryl. Total, nahustuan kayo umatan ni titawan. Agyaman na kitipan nakaawat yo, tata. Oh, apay tatapay lang aron ti awag mo kanyak ngay. Tatang, kung namatin kanyak plano yung matin tiyag kalaysay ti anak ko. Ay, uwan nagpaiso niya. Uwan, tatang. Sa dino ti ayan dagiti dadakkel mo ngay. Saan ka di pa nadakamat kada kayo ni Hazel? Ti may papaniti pamilya, tatang? Awan pa'y mo't nadakdakamat na kanyak. Awan, amak. Anak-nak lang iti kinabalasang ni nanang ko. Day dati agpaiso, tatang. Nasikugan abalasang ni nanang ko. Ay, nukasta. Nilang nanang mo ti kadwam. Wan, tatang. Kinapudno na at daita iti dagus ko. Diyak pa'y pinalubusan ang nagawid iti lugar mi. Ay, kastaya. Wan, tatang. Awisip to ni nanang kat yam amok kada kayo. Ay, nasayat ang aron no kastatap no amok matiag balin nga abalayan ko. Sigurado ka ni tita ito abanag, Hazel. Wan tatang, ay ayatak ngamin ni Daryl. Mala, at dakeng ka na ita anak ko. Awatem ti pamalubos ko, iti panagkalaysayon ken ni Daryl. Agyaman tatang. Ay, Oh, apay ang nagsanaay kayo tatang. nagbiit ti panaglabas ti panawen anak. No si bibiyag pa'y lakumaday dinanang mo. May matangan na may ti panagkalaysayo ken ni Daryl. Tatang, Ang manyan na ya. ay natatang, nagunag man ti panagsanaayo. Apay aya. Ay, kwa. Di bulatan ni kaskaso, ti pa nagsinay ko, iti naunag anak ko. Adda ka di kayat yung ibaga kanya, tatang? Awan anak. Awan ti bagak. Di kay pemat nakarubwat nanang. Mala daw tayon amapan iti ayan da Hazel. Ay naanak kaw di nakadiapuraan. Naglabaak pa'y ngamin. Makauray dagiti lalabaan nanang. Amuyumat nga da papanantayo ita. Mabiit lang tagdi ko sakpay. Kababain mo't no na ang angragak amapan ijay ayan da Hazel. Sige nga rod. Ingkag di gusen. Siya kunti mangibalaybay ka dagiti linabanyo. Sa dino nga iti ayang nitatang mo, Hazel. Awan mo't dito'y pagdagdago sambalasang kaw. Napangimatang iti kanan tayo, nanang. Napanpay lagi matang. Kaadamot insangput mi amakan. Urayan tayo biitan ni tatang ko. Patsik nga agahawidan day jay. Wan Hazel. Urayan tayo ni tatang mo. Ni, aday tamat gaya man ni tatang ko. Ay, pasensya kayo. Naladawak asimbang paut. Nagadungamin ti tao ijetsinda. Dumeng? Rosana! Anak mo ni Hazel? Uwan, Rosana. Anak ko ni Hazel. Anak mo mat ka din ni Daryl. Juan, anak ko ni Daryl. Daryl,
Umay kan, agawid tan. Anya? Ni, apa yun nanang? Awanan ti adupay asaw. Agawid tan. Saan arumbang agbayag tapay ditaw? Anya ti kayat asawan day kay tatang. Apay akil lang at apim manaw danana Rosana. Ay, anak ko. Kasano anagam-am mo kayo kin ni Nana Rosana? Pakawanan na kay sila anak ko. Ngam, lipate mo ang amaming pinsan ni Daryl. Anya, Lipate mo anak. Sana rumbeng amadaan kayo iti relasyon. Pakawanin na kanak ko na nagbasulak. Dakil, tibasol ko ka na kayo kininanang mo. tatang, jak maawatan. Ilaw-lawag yung Naandaan kami iti relasyon idi ni Rosana. Nagbunga ti relasyon may ket ni Daryl ti anak mi. Kamsat mo ni Daryl. Iti sabali a babae anak. Kawanan na kuma. Diyos Ilimod mi iti dinanang mo. Ti kaadda ti kamsat mo iti ruwar. Pagawanan na ka anak ko. Amoy ang gusto din nagbanagan ti amin! Gusto na nakaw. Di mong danugan ti diding. Diyak ninamnama kastoy ti pagbanagan ti amin. At inayat ko, kamsat ko gayam! Nagkabsat kayo iti abakin ni Hazel, anak ko. Linukonak ni Doming. Idinagdaton kanya. Imbaga na abaro. Iso nagtalaga kadagos kan ko na. Nanam, Dakalan ti tiyan ko. Idi pinanawan nak ti amam. Dumgag ka na imbag, Daryl. Tay salaysay ko kan kati amin, anak ko. Pakawanan na, Hazel. Numpot din tanti relasyon ta. amo kun ti amin, Daryl. Agkapsat ta. Inlawlawag kanyak ni tatang ti amin. Aklunan ta ti amin. Asa na ron ba nga madaan ta ti relasyon gapot agkapsat ta? Wan, Daryl. Agpinatagtalangan ka sa agkapsat. Tapod numat nga agkapsat ta. Wan. Maragsa ka nak matkati. Gapot at dapay gayam kabsat ko. Kasta matarik na. Maladingita na kilida mo. Naklon kon ti amin. Kat pakaragsakak. Tanam mo ka. Kapsat ko. Alae kung da ito agundaway tapno agpakawan kan karo sana. Pangaasim tapakawanan na ko. Awanan ti maaramitak, Doming. Nabayagan day ti apanawan. Oray pa'y nga tasaktan ka, gapo iti pananglukong kanya. Saadan amay sublipay ti panawan. Kaya't ka di asawan day ta napakawan na kon, Rosana. Wan, Doming. Napakawan kan. Agyaman na, Rosana. Nabayagan ang natay na di asawa. Nabayag mo ito na panawin abaloak. Anya nga tano... Noan niya. Tangay saan ang natuloy ti kalay sa kumadag iti anak ta. Tanamuan da nga kabsat da. Anya nga tano data
Halaengen kalay sa Rosana. Anya? Wen, Rosana. Datalaengen kalay sa... Oh, mayat kakaday. Ay uwan, mayatak doming. Ngamin, ay ayaten ka pa ilang aging kaita. Agyaman ng Rosana. Ay ayaten ka unay-unay. Kitagyaman na. Sige. Ang kalay sa talarudain, iti kabiitan na panawain. Tibiyag katnapno iti sorpresa. Ado dagiti maaramid abidot nga maadan tulat ta panawan ti pan nakailintag dagita. Bueno gagayam ditan tinagibusan ti pakasaritaan dito iti drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring Eli Palacio. Insurat ni Macy Malu. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel Diogena Almoite Drama. Agiyaman kami. Biyag ti tao. Kadwaek ni mama ama pa ni ospital. Isama sa pala mapanak ijay. Dakila tabi malasiw iti kalsada kat madungpar kong tipreno. Nadungpar ko yung tao. Anya ti aramidag. Dakila parikot na iti ha. Panagkunak. Awan ti nakakita kanyak. Pagandarik matlang ti ko tsikit pumanaw ko nito eh. Makaamulitan. Apay nga ita ka lang asumangpat. Waren, anak ko. Kasarsarita ka, Waren. Apay nga ita ka lang asumangpat. Itay ka pa'y nga or-orayan. Kwa. Pasensya kayo, mama. Langam ti madantanakan. Apay ka di. Awan day ti mama. Di ulatan ni kaskaso ti madmadlaw yung kanyak. At ka di parikot, Waren. Awan, mama. Amok no at pagparparikotam, anak ko. Sungang puno ka kanyak no anyaman dayta. Awan day ti mama. Anya ko mga iti pagparikotak. Sigurado ka? Wen, mama. Masigurado nga awan pagparparikotak. Alala, kumpet kayo kanyak, tas si bayan kayo ang mapanitilugan. Mapan tayo iji ospital, itamat laeng. Divina! Divina, nakaw! Oh, apay ka di, tatang. Aga papura kayo, mat. Apay ka di. Di ka kumamakmakla at aanak ko. Apay ka di, tatang. Ni rinanting asawa na disgrasya at daitan ni Jay Morgue ti ospital. Anya? Natayan ni rinanting asawa manak ko. Sana pud na natayin ti asawa, tatang. Sana natay ti asawa. Itay ka pa'y apo managnawaran, anak ko. Alusiisan ka. Apay ka di. Mama. Madlaw amatanagan ka. Apay ka di. Malaag awitan. Nalpas na kun at chinek up ti doktor ko. Orayin dakbit, mama. Papanam ka di, anak ko. At dalabit pa panang, mama. Orayin dakbit dito yung labi ti ospital. At daitan ti bangkay ti asawa manak ko. Diyos ko. Nakaluban lang ang itipuraw nga ulas ti asawa. Patid kerem ti pakingakam mo, Divina.
Di ka ko mapailuyo si itiliday ang marikriknam. Renante asawa. Divina, anak. Anya ka din daytoy, napasamakan ka. Nagsakit ti pupusay mo. Apay ang pinanawan nagmatan. Kasano akitan. Sigun ka nagiti pulis ang nag-imbestigar. Na hit and run ti asam. Dinong parda ng pinanawan ti nakadungpar kang kuana. Diyos ko. Pawanan konsensya ti nakadungpar kang nirenantay. Saan naglakit ti apita? Diyan na dungpar ko alalaki tin sangpet ta itay iji ospital. Dead on arrival. Kat indiretso dali ti morgue. Nagunag ti pampanunutam, Warren. Ti panagmanehom ti intunaram. Ang mga numadisgrasya ta, anak ko. Ha? Uwan, mama. Itay pa'y anagatayo ti nakaiturungan ti mata mo. Agtanta na bitim ka. Kaslada ka sarsaritam. Ha? Didaklat ako manikas kaso, mama. Ingka maturog hindi wina. Haginanakan ni Jesse Lidyaw. Amok ka na banog ka nagmalmalam anak ko. Jak pa'y ang tuglap, tata. Kaya't ko tagtalinaad dito'y abay tilungon ti asawa. Maawatan ka. Ngamnas ka nga ginanaka mo. Nagbasit ti papaunig mo ataraon. Awan ganas ko amangan, tata. Ang agsakit kun agkapsot ka no di ka mga anak. Adu kami met nga agsisinublat amang bantay iti bangkay ti asawa. Agluluwa ka man din anak ko. Nakakaasi ti asawa. Nabit kami pala ng kalaysa. Ado nagiti arapang mi ado. Divina. Masikugan. Kat di nan makita ti panagpasngay ko. Anak ko. Nakakaasinto ti anak ko. Kaputa di nan makita ti ama na. Agyaman ang itidetang impormasyon. Dakkal tinaitulong mo kanya. Bye. Asino di kinasaritam iti cellphone, Warren? Nagbayag kayo nagsarsarita. May sa pagayam, mama. Adalang napatay ngayon paramid ko kankwana. Kasta ka di. Ma? Rumuarak bihit. Oh, papanam. Saan ka kadi ang mapanidya opisinam ita? Ada napatag nga ramidak, mama. Diyak pala makastrag iti opisina ang pagbabayak. Mas dawak itar aramidam ita, Warren. Saan ka makaid na? Madlaw iti matam anapuyatan ka. Mama. Di kan samatan maturog anak ko. Anya ka di atalag ati mapaspasamakan ka. Naimbag nga oras mo, kapsat. Naimbag nga oras mo, Mat. Sino ka kadi? Kwa. May sa pagayam. Umayak makipagladingit. Gapoy tinapasama kiti asawa. Siyak ni Warren. Siyak mat ni Divina. Agam-amo kayo kadikin ni Renante nga asawa. Kwa. Uwen. Agam-amo kami. At tuyak tap numang tuyadak ititulong kada kayo. Atoy. Awatan ko man. Agyaman na, Warren. No kasapulam to pa ititulong ko. Di ka bumdeng nga masidig kanya.
Itid ko kan ka ti cellphone number ko. Ha? Nakasaganak at tumulong kan ka. Divina. Adalaman tirabi asim magpat ka, Warren. Nabarbartag ka pa eh. Sa dino tinagkapuam. Di na lang, mama. Italaan nagbartag ka, Warren. Saan mo ba't nga aramitan day taasigon? Makon-konsensya. Mama, Anya ti pakakonsensya ako na ibaga kong paisa, mama. Nakapataya ka di tao. Anya katinday tangay bagbaga manak ko. Agpaisa, mama. Nakatong para kiti lalaki. Pinanawak tinatong para ko. Anya, Diya kaya ti may balod, mama. Iso nga aramidag ti amin. Tapno matulungak lang ti asawa. Tinatay anadong para ko. anya. Nagapo kiti lamayan. Kaya nagpamarangak. Namamok ni Renante. Ti tao anadong para ko. Warren, Uwan, mama. Masikog pa'y gayam di asawa na. Iso, naginumak ma. Makonsensya aglaw na eh. wah, Katilangan pa ng tulong ko. Tiyan mo ka pamaspusan. Tapno makabayad na. Hindi nagbasulak. Kasi no jay lalaki ang nangyawat kang kaititulong idirabi anak ko. Am muna ka nun ni Renante, tatang. Kasta ka ray. Wan, tatang. Dakil agatad dinyawat na kanya. Langan at ibaknang. Ang italang ang makitak dayjay at tao. Uray siyak, tatang. Itala ang matamakitak ni Warren. Waren gayam tinagan na. Divina, Ni, si kamat gayam, Warren. Ay niya tir aramidam dito Campo Santo. nakita ka magmaymay sa dito ay. Isa nga masidega. Warren, Nagawid ng dagitim may nakitabon. Si kalangan tinabati dito Campo Santo. jakpay kaya tiagawid ijabalay mi. Awan matlaangan ti sang patak nga asawa. Divina, Nagsakit ti ipupusay ti asawa, Warren. Demonyo dyan nakadumpar kan kuana. oh, Si bibiyag payla dito irabaw ti daga. Maurok-urangan ti kararwana. Awan konsensya na. Taintarayan na ti inaramid na iti asawa. Divina. Di warin jay nang itulod kang ka dito'y balay, anak ko. Wantanan. Nasingpat ni Warren. Palpalaganan na tirik na. Divina. Aging gaita. Nasakit pa ila tinakam ko. Gapo iti ipupusay ti asawa. Maawatan ka, Divina, anak ko. Kasano kaming tungatang itipas na ikong anak ko, tata. Di ka unay agdandanag, anak. Adaak pa'y mula nga, ma'am. Di ka baybayan. Napigsaak pa'y mula nga tumulong kang ka. Tata, Punasam ti danag mo. Ang mga nod adama pektaran ti sikog mo. tata. Pagkalmaem tiriknam. Nasken nga klunen tayon. Ngawanen day dirinante. Ti masakbayan niyo nga agina ti panunutem ita.
Naimbag nga oras mo, Divina. Warren, anya tar aramidam dito'y balay. Sabong parakan ka. Pinit kanak iti sabong. Di mo kumaikan iti sabali akay papanangti panangtid ko kan kay di sabong. Kayat ko lang tin makisiningad kan ka. Warren, Awatom ko mati sabong. Bareng dayta sabong ti mangup iti saem amarikrik nam. agyamanak, Warren. Masansan ka arumwar-waren. Sa dino ti papapanam. Iti balay na Divina, mama. Anya ti pangpanggapam nga aramitan, Waren. Apay, akanayon kamapan iti balay da Divina. Sungbatan nak anak ko. Anya ti planom nga aramitan. Kayat ko ti agdaton kini Divina, mama. Anya, agdaton ka kini Divina? Uwan, mama. Adda na unag rason. Tapno aramidot da ito. Waren, Makonkonsensya kiti naramid ko, mama. Masikog ni Divina. Kat masapol na tikat ako nainay. agpampanunot ka kadiwaren. Agdaton ka iti may sabalo. Saan kumamat anabalo ni Divina? No saan agapo kanya? Waren, anak ko. No diyak ko maintarayan idi ti asawa na idinadong parko. Nalabit as ibibiyag pa ita. No intaray ko kumaadagos iti ospital. Waren, Gaputa nagbutengak. Intarayak. Kat naglimengak. Gaputa diyak kayat ti mabalod, mama. Ar-aramidak da ito eh. Tapno matulungak ni Divina. Tungpalbiag asid sidiren nak ti konsensya. No baybay ak nga agrigat ni Divina. Masansan meten nga umay dito'y balay ni Warren na nakaw. Wan tatang, kinapudno na. Aw-awisan nakarumwar kami ita. Ha? Agdat-daton ka di kang ka ni Warren. Awan pa'y matimbagbaga na tatang. Nalabit ang makigaygayam lang kanya. Sabali tagparparik na kanya kanak. Agkurso na dalakit di kang ka ni Warren. Imposible ang mapasamak dayta, tatang. Amo na amay saak abalo. Kan masikugat. Una niya. Baro ni Warren. Iso nga imposible nga agdaton kanya. Pagayam laeng ti pangibilbilang kenkwana, tatang. Ne, at nadagsarding alugan di tabato kanak. Nalabit ni Warren daytan. Iso nga agpayson, tatang. Mabiit na ang tasabta. Warren, di ka kadi mabain ang masikog ti kadwam amangan iti dayto a restaurant? Anya kumangit ipagbaynak, Divina. Apingar aramidam kanyak ti kastoy. Nagsingpat ka kanyak. Sana ko nang nagpalpalikaw pa, Divina. Agayatakan ka. Anya, agayat ka kanyak. Juan Divina. Ay-ayatan ka. Nakasaganak ngagbalin ang may kadwa nga ama ti sikog mo. Di na kumarabakan iti kastawaran. Kasla imposible day tangay bagbagam. Sana ka mangrabrabak. Napudnuakan ka, Divina. Makabulan pa ang manipod na itabon day dire ng ting asawa. Kandandanin ti panagpasngay ko. Sana parekot kanyak dayta. Sana dati ti makalapod iti napudno a panagayat ko. Kayat ko ti tumulong. Kanjak kayat nga agrigat ka. Anya, Nakasaganak ngagbalin ang may kadwa nga asawam. Di mo ko mapanunutin. Aluklukwen ka lang. di mo ko mapagulbudan ti bagim, Waren. Patyak adi mo ay ayatan ni Divina. Kaya't mula ang amay lisi ka iti nakabasulang.
Talaga ajak ay ayaten. Asi ti marikriknak kang kuana. Ngam amok ang masursuro ti agayat mama. Nasimpat ni Divina. Jak kayat nga agrigat gapu iti basol ko iti asawa na. Warren, Kayat ko ngay kalaysa ni Divina mama. anya, Tay dati agpaiso. Kayat ko ngay kalaysa itan. kat, sinong batan na ka din, tidat-daton mo ngayat kan ko, anak. Saan pa mama? Ngam patsyak nga danamnamak. Di kanto nga tagbabawi iti dayto nga ramidam, Warren. Saan to apulos mama? Dayto yan ti pangadang ko. Ala, at dalatakan ka ti desisyon, anak ko. Jakmat maitad ti pagragsakam. Agyamanak tamawatan dak mama. Ay niya nga ron ti plano mita Divina anak ka. Jak pa'y amo, tatang. Ay tingi-tingum anay bagtirik nam Sana siyak tagdesisyon para kang kaano di si kaamot laeng anak ka ta si katimasiknan. Tatang, No, para kanyak. Kaya't kuniwarain ta nasing pag. Sana nagbalin alapad ti kasasaad mo. Inaklon na ti amin para kang ka. saan nga taa pa kay baba inak dayto nga aramida, tatang? Oh, anya kumangay ti pakay babay nam. Kasapulang matiagragsak. Di mulat ta di kaskasaw ti baga dagiti tao. Nangroon na dagiti marites. Tatang, Agpanunot ka na imbag anak. Saan mo apakay babainan? No anyaman ti desisyon mo. ikanak kumapay iti panawan nga agpanunot, Warren. Jak pa'y masungbatan ti ayat nga idat-daton mo ita. Nakasaganak nga guray, Divina. Kayat ko pa'y nga ipasngay ti anak ko. Jak kayat tagdarasudos. Nang runakit nabiit pa'y anatay day di asawak. Mawatak, Divina. Agyaman nak, numaawatan nak. Anay ko. Ni, anyat mapaspasamak ka, Divina. Kailangan asim makit ti tiyan ko. Agan akakson. Sige, sige. Kumpot ka kanya. Itaray ka iti ospital. Babae timpas ngay mo, Divina. Nagpintas ang maladaga. Agyaman nak, iti pa nang itaray mo kanyak dito ospital. Warren, Awan di rumbang nga pagyamanam. Nabayadak matanda kiti kasapulam dito ospital. anya, Di mon pagparikutan nagiti babayadam dito ospital, Divina. Siya kung timakam mo. kababainan kan ka, Warren. Saan mo a responsibilidad? Di mon panunutin dayta. Para kada kayo iti anak mo ter aramida. Warren, Ala, aginanakan. Tapno daras ngagsubli ti piksam. Napanangarod ni Warren ngayon akaw. Awan mataan dito ospital. at dabiit na panan na, tatang. Agsublimat nga adagos dito ospital. Nagsingputan da kaya abaraw. Dakil pa iti may tultulong na kang ka. Tatang, Ay, wag. Kumusta nga tirik naman akaw? mayat tatang, napigsa akon. Kabaila akong tagawid. Ay, nasaya at ngarod no kasta. Anan, kita man ti apukok. Ay na, karopro pa na dirinante ito'y anak mo. Wen nga ron, tatang. Nagpintas ti apukok. Na, Nangagti anak ko ti bagbagayo, tatang. huwag nga ron anak ko. Simong ba't ti apukok? Kalpasan ti pa nagpasngay ko. Ita kalamanan ang nagpakita, Warren. Pakawanan na, Divina. Aping agkid daw kay ti pamakawan. Awan mat basol mo kanya. Sakit di ate rumbang nga agyaman kan ka. Dakkel ti pasol ko kan ka. Sigurado at dinak mapakawan.
Naibagakan ka tiyak paiso. Jak maawatan, Warren. Awan matamok anak kabasulam kanya. Ay, awatan dito ang kwarta, Divina. Oh, Nagado ang kwarta dita. Wen Divina. Kukuha mo dito ang kwarta. Mabalin mo ang pagpuunan iti negosyo para iti masakbayan niyo iti anak mo. Anya, Pangasim. Awatan mo ti kwarta. Kasapulan niyo nga aginada iti ang kwarta. sigurado kang haitad mo kanya dayta ang kwarta, Warren. Sigurado ak. Kasapulan niyo dahi nga gina. Awatan. Agyaman na, Warren. Nagsingpat ka kanya. Ita, nalagaanan di baro kung nga umadayo kada kayo. Umadayo ka kada kami. Anya ti kayat mo asawan. Nasken abayada kiti linteg ti nagbasulak. Gaputadjakon kabailan ti panang sidir kanyak ti konsensya. Warren, di ka maawatan. Anyat nagbasulam itilintag. Kinapudno na. Siyak tinakadungpar iti daydirinante nga asawa. Anya, Tatatak paiso. Nagbuti nga hindi ang mabalod. Ngamita, nakasagana akon. Babayan dahi ito nga ramidek. May kani ti hostisya ti pan nakatay dahi dirinante nga asawam. anya, Pakawanan na kumadivina. Agparinto mga kiti sawanam. Dakal ti basol ko kada kayo. Agpakpakaan siya. Pakawanan na kuma. Pagbababawiyak day tiyang naramit ko iti asawam. Nakasagana akon. Lanyaman ti pangedang mo ita, Divi. Nakabalo da inday jay awarin anak ko. wan tatang. Lading itak. Nga masapul nga ikaro na tinagbasulan na. Mawatan ka, ti makunak anak ko. Di ka kumaagi mula iti sakit tinakam. Tas ikabot laeng ti marigatan. Nas naban ti panagkid daw na iti pamakawan. Iso ang pinakawan ko. Ngam lading itak. Masapul ang maikan hostisya. Di pa nakatay ti asawa. No nakabasol ka, agpakawan ka iti nakabasulam. Kang runaan iti Diyos anamarsua. Bueno gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, di tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Macy Malu. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami. Biyag, di tao. Agar mo sarkan, Jere, anak ko. Tulungan nagtungag trabaho ijay talon tayaw. Nauma ako na tumultulong kada kayo agtrabaho ijay talon tatang. Anya, nauma ako ngagrigrigat tatang. Kaya't kumati bumaknang. No arapaap mo tiyag balain abak na ang anak ko. Agtrabaho ka ng bag. Tulungan nak ngagtrabaho iti talon tayo Sa anak nga umasinsaw no pa nagtalon lang ti ramidok tatang. Nabayag kayo ngagtaltalon. Saan latamat ngayon masinso ti panagbiag tayo? Jiray. At ka din si mayatan ti panagbiag tayo. Gapi ti panagtaltalon tayo lang tatang. Nagado ti utang tayo saan pa nabaybayadan? Ha?
Diyak kayaten ti tumulong ka na kayong agtalon tatang. Agsapula kiti napinta sa panggadak. Tapno mapadasan tayo mat tinaalwan apa nagbiag tatang. Adalaman tirapi ilakay. Maturog kan. Di mon urayan pa'y asumangpat ni Jerry dito'y balay. Ay, Maawatak ti panagsinnaay mo itinauneg lakay. Saanan anasaya at ti panagsungsungbat ni Jerry kadata anaganak na. huwan nga raud. Awanan ti dengdenggen na pamagbaga. Nagbalin ang natangkin ti ulo na. Di na kung matulungan nga agtrabaho ijay talaw. Hindi ka agdanag lakay. Siya kong titumulungan ka. Adilay, Ala, maturugan. Patyak nga agawid tumutlaang ni Jerry dito'y balay. Di mo unay pagdanagan ti anak ta. Anya ka din ti mapaspasamakan ka, Jerry. Itay ka pa'y anak ka uli na. Ngapay ka din, ha? amo matindi parikot ko, David. Diyak kayatan ti agawid ijay balay may. Kaputan na umaakaw ni ti kinarigat ti panagbiag may. Isumat lagayang adikan nagawid idirabi eh. Nakiturog ka pa yun dito'y balay. Matulungan na ka di, David? Anya ko mga iti may tulong ko kan ka, Jerry. Tulungan na kagsapol iti trabaho. Kaya't kung timanggay. Numay pa pa iti trabaho. Sana parikot nita. Ngamnaskan anatibkar ti baro ko. Ha? Anya ti kayat mo asawin, David? Saan basta-basta at trabaho ti sarakam? No nasirib kan nagagat ka. Bumak ng kamot iti mabiit. Ha? Total, nagkidaw ka iti trabaho kanyak. Irekomenda ka iti bus ko. Sigurado ka ang matulungan na, David? Una, Jerry. Nasingad ta nga gayam. Iso ang matulungan ka. Oh, agyaman na, David. Saan ka na pa ay masidigkan ka? Oops! Di ka payagyaman kanyak, Jerry. Ha? Naskan ama ipakitang pay iti grupo. Akabaulam ti trabaho. Apay nga itakalaang nga agawid, Jerry. Sa dino tinapanaman ako. Saan ang anaskan pa'y amamuan yun noon na panak, nanang? Anya, Nagawid akto, may ko alam dagiti badok. Saan ako nga naigpay diti balay? agpampanunot ka kade, Jerry. Saan anasaya at dayta apang panggapam. Adadagawan na saya ta mapasama kanya. No dak lang diti balay. Nauma ako ni ti kinarigat ti panagbiag tayo, nanang. Jerry, Ngam di kag danag. Apa man namadanak iti kwarta. Si dadanak tulad ta tumulong kada kayo ken ni tatang. lakay. Di akong nalapdan apimanaw ni Jerry. Talaga natangken ti ulo na. Ay, Adeling. Hinala na amin na nagitibado na. Kat dinan kayat ti agnaudpay dito'y balay. No, dayta ti panggedeng awanan ti maramidan tapay. Iso adi ka nagladingay. Patya ka makamiristo madlang ni Jiray. Kat agsublimat la dito'y balay. Diyos ko, di mo ko mabaybayan ti anak mi. Salak ng ibam ko ma iti sa dinuman apapanan na. Oh, anya ngay. Nakasagana ka din, Jerry. Yang amukan kinibos turbo. Itayak tayo nakasagana, David. Kaya't kumatan amaam mo ni Boss Dolpo. Ano? Madamdaman lang. Maam-amo. Kan makasaritam ton, tibos ko. Naskan anatanang ka makisaritakan ko na. Wen, di ka kadagdanag, David. Amo kon ti aramidak. Nasayaat nga rod, nukas na. Ni, dayjayan ni Busdol po. Ay, ayaban na tan.
Sigurado ka akayat mo tagtrabaho kada kami, Jerry? Uwan, Boss Dolpo. Kahit ko launay. Ang mga numapilpilitan ka lang. Saan, Boss Dolpo? Kasapulak ka talaga ti trabaho. Isa nagkidawa kiti tulong ka ni David agayim ko. Imbaga ka din ni David no anya ti trabahom kada kami, Jerry? Saan pa, Boss Dolpo? Tilang naibaga na kanyak. Naskan nga agbalinak an natured ken nasipot. Hala, no talaga akayat mo tagtrabaho iti grupo mi. Dungeg ka animbag kanyak. Nailaw-lawagan kan ni Boss Dolpo, ti trabaho tayo, Jerry. At ang pa'y gundaway mo, magbabawi. Jack, pagbabawian ti isusurot ko iti grupo yun, David. Nakasagana kiti anyaman nga oras. Nasaya at nga rod nakas na. Jack namnamain nakastoy gayam ti klase ti trabahom, David. Isumot lagayam ang nagbaknang kan. Ano? Agsagana kan. Tapnog sanay, Jerry. Naskan ang masursurum ang naimbag ti amin. Makalawasan asaan ang nagaw-awin ni Jerry nga anak ta, lakay. Anyang atan ti mapaspasamakan ko na. Di ka unay agpanunot iti saan anasaya at adileng. Sana baybayan ni Apo Diyos ti anak ta. Matanda na ka na lakay. Yak kaya't nga dada ka sa mapasamak kiti anak ta. Mawatan ka, adileng. Ulitag ngay baga, di ka unay agdandanag. Ni Apo Diyos ti mang salaknay biti anak ta. Ay, Dumteng tulad ta ti panawin ang makaamiris ni Jiray. Kat agawid mo't laeng dito'y balay. Kumusta ti panagsanay ni Jerry, David? panagkunak, boss. Nakasaganan ni Jerry. Nasaya at no kasta. Inton bigat matlaing. Masubukan ti kabalan na. Uwan, boss. Ah, adto'y tiladawan ti target yo. Kasi ti sigod. Kayat ko ang nadalos ti trabaho yo. Namnamahan nyo dayta, Boss Dolfo. Ala, agtignay kan. Kat isurom ni Jerry. Noan niya ti rombang nga ramidan na. Oh, Jerry, nakasagana kan? Uwan, David. Itay pa yan nakasagana. Daydayan ti target na. Pagandara kon ti motorsiklo. Katsikan ti makaamo amang dispat sa kankwana. Adita, pasidagtan kankwana, Jerry. Apaman ang makabatog ta kankwana. Paltugamang. Uwan, David. Oh! Very good, Jerry. Naaramid mo na yung bag ti trabaho. Agyaman na, Boss Dolpo. Nasiglat ka matgayam. Gapo ta magustuak ti naramid nyo gini David. Ah? Adto'y tumintoy. Nagato a kwarta, Boss Dolpo. Agyaman kami, Boss Dolfo. Awanan yaman na. Basta magustuak ti trabaho ya. Nayunag tupay, tumintoy. Ulitin mo ti agyaman, Boss Dolpo. Wow! Imported nga arak tinted kadata ni Boss Dolpo, ha, David? Uy, Jerry, saan ang naimot ni Boss Dolfo? Basta aramidom lang, di kayat na. Uwan gayang, David. Apay nga yung palikidar ni Boss Dolpo day tao. Kalaban dayjay ni Boss Dolfo iti negosyo. Isu nga impalikidar na kadata. Kasta ka di. Uy, manipod kita. Tanangam lang tigaraw mo.
Nang runa kat amumon ti aramid ni Bustulfo. Juan David, awan ti rumbang nga pagdanagam. Nasayat nga rod no kasta, Jerry. Wala. Ituloy tang rodan dagi ng itiarak. Ha? Jerry, anak ko. Nanang, Agyaman nagtasimangpot kamatlangan. di na ka di pastraken, nanang. Ay, ala, sumrek ka anak ko. Ay na, maragsakan lakit din itatang mo ang makakitakan ka. Nagado ang makmakan ngayon sangpit mo, Jerry, anak ka. Juan tatang, kukuhayo amin day takan ni nanang. Adda ka din panggadam, anak ko. Adan, nanang. Oh, alaan niyo na ito eh. Nagadun a kwarta da ita, Jerry. Alaan yun di kwarta, ta sa anak mo't lang agbayan. Lukasta, pumanaw ka matla ang anak ko. Juan nanang, indagas ko lang dagito abastoyo ka ni tatang. Sa dinong ay ti pagtrab-trabaho, manak ka. Sa amin anas ka na maamuan niyo pa ino sa dino, nanang. Tinapateg, makatulong akon kada kayo. Nay, kung nakmano nakaturog kan bakay, nakaraing ka pa'y matlagayam. Jak pa'y laag tuglap lakay. Pampanunutek nga may no nangalaan ni Jerry iti kwarta nga inted na kadata. Nay, tamat ti pampanunutak. Mas daawak. Gaputa nagdakkel unay agad ang tintin na. Danda ni Jack awatan itay ti kwarta. Amkag nga may ang naggapo iti dakas. Asileng, Saan anakalpas ti anak ta iti panagadal na? Kun awan ti amuna at trabaho. Nalaing-laeng ang makibarkada. Ay nalakay. Sapay la kumata saan nga agar aramid iti saan anasaya at ni Jerry nga anak ta. Lisa, iso ni Jerry ang gayam ko. Jerry, iso ni Lisa, gayam ko dito'y beer house. maragsakan na ka makamamukan ka, Lisa. Maragsakan ak matamakamukan ka, Jerry. Jerry, si Kanti makaumukin ni Lisa, ha? Umatayawak, tapno sa anak ang makadisturbo ka na kayo. Ay, loko ka. Oh, Lisa, friend, tanawan kayo ba yun? Magdabit pa panak. Okay. Di mo lang tanikas kaso ni David agayim ko, Lisa. Ay, huwag gayam. Agorder ka iti kayat mo ngayon naman ken pulutan. Siyak ti makamo. Sinalbag ka, David. Apay pinanawan na kitirabi. Pasensya kan, Jerry. Rimuarak na minun, tanda na panak. Isuasaan akong nagpakadapay kang ka. Sika talaga, David. Kat, kumusta kayo matnikin ni Lisa itirabi? Nag-enjoy kayo ka di? Launay asika. Kat, kaya't mo ti makirelasyon kan ko na. Ha? Ay na, agsakit to lang ti ulong no makirelasyon ka kini Lisa. Saan la asika ti lalaki itibiyag na? Anya? Boss Dolfo, apay apinaayaban na kami. Aday patrabaho ka na kayo. David, Jerry. Anya deta, Boss Dolpo? Nasakit tinakam ko iti kasosyo iti negosyo. Ti kayat na ti matungpan. Ngem, agkad-kada kiti plano ng aramidan. Ibagam lang man niya ti aramidan ni, boss. Nakasagana kami agtungpal itibinin mo. Da kayo adwa tinapili ka mang trabaho iti daytoy. Gaputa dakkel ti panagtalag ko kata kayo. Dumngeg kayo na imbag, tapno amuyo, taramidin nyo. Masapa ka mapanijay talaon, bakay?
Nariwat pa'y laang rumor kan. Saan ka pa'y anagarmusar lakay? Madamdaman taon. Numabising ka, umuna kang tulatan ng mangaan. Ay nalakay, amangan numabisinan ka laang ijay talon no di ka agarmusar. Mabiit laang tainak aglutaw. Ha? Lakay, adda nagsardeng alugan iti bataw. Wal nga raw. Kita taman. Nay, hindi Jerry matidintang bakal. Kasangsangpot mo pa'y laang, pumanaw ka man na nanakaw. Wala nang. Idagas ko lang ti kwartayo ka ni tatang. Mabit man lang ang nakaw. Apay tatang. Nagtaudan na iti kwarta. Apay nagano ti kwartam. Di yung damagan na nagtaudan na. Tinapateg. Makatulong ang kada kayo tatang. Ay, Sa apay lang ko ma. Taas saan na nagtao diti dakas na iti kwarta nakaw Sa balit iti tinurti sa rita yung tatang. Palpalagi pang kalaang Jerry. Kaguran ni Apo Diyos ti tao nga ulbaud, ken agar aramid iti saan anasayaat. Hoy Jerry, kailangan ti panagulimok mo. Mapay ka din ha. Di kang sanaay. Adda ka di parikod mo ha. Pampanunutak lang tinibaga kanyak ni Tatang David. Ha? Babalawan na kiti panangtag ko kadakwari ti dakkalagatan. At apon na nagkapoy ti dakas day jay. Saan ka di apod mo mat? Nga dadakas nga rami ta. Saan man aday ta ti pagsaritaan tayo ta? Nga mga nung madadaan lang ti diskarte ta. David, Panunutin takit di. No kasano ti panangili kidartay ti kabusor ni Boss Dolfo. Namnamaag ti panagsubli ni Jerry dito'y balay lakay. bakit? Sapay la kuma. Tasaan apod no ti atap ta. Nga agar-aramid iti saan anasaya. Gapoy ti kinarigat ti panagbiag tayo. Pimanaw ni Jerry. Ket nakibarkada ka nagiti tiprong. Ay, Langapay laeng jay lakyan akadwa na ket. Saan na mapagtalkan? Diyos ko. Di mo ko mabaybayan ti anak me. Ilisim ko maapo. Iti anyaman apakaisang makanda. Nagbayag garong muarte target ta, David. Masikuranak paikit din dito eh. Relax, Jerry. Rumor tumit lang, ti target na. Kalpasan da ito yung aramidan ta. Dakkel manan nga umintung, ti aguro uray kadata. Sigurado na ito, David. Mo, agsaganakan. Naglukatan ti gate. Marmatan ti kotse ang naglukanan ti target ta. Itay pa yan ang kasagana. Surutan ta ti kotse ang naglukanan na. Kas iti sigud, sikat ti mang paltog kan ko na. Ariglado. Sinalbag, kilaat ang nagpukaw ti kotse ang sursurutan ta. Nakadlaw lakit ti. Anyang arti aramitin ta? Oh, diyak ka mo. Diyak nasiputan ti nakat... Oh, kumlip ka, Jerry! Polis na gitimang kamkamat ka na ta. Katpagpagtugan na ng David. Iparpartak mo pa'y nagpataray. Diyos ki! Nabaliktad ti sitwasyon! Datamit kitang ti palpaltugan na! Oh, napuntahan ti pili ti kotse! Jerry, anak ko. Nanang. Agyaman nagta si bibiyagak pa eh. Kunak namatay akon. Wan, anak ko. Agyaman tayo iti Diyos, tanispal na ka. Nalabit, inikan na ka pa iti Diyos, iti gundaway mong agbalbaliw, anak ko. Ay, jay tumboy akadwam tidaksanggasat.
tanatayan. Anya, Anyan na ito'y ang nagbambanagam, anak ko. pagkawanan da ko mananang. Inliman ko kada kayo tipod na trabaho. Wan nga ron. Nagsakit ti barukong ko kapo itinamwak. Nagbalin kamot gaya mahir killer. No di mga kakumha iti pamagpagami. Saan kumana pasamak ti kastoykan ka, anak ko? Pagbabawiyak tinaramid ko, nanang. Anya nga'y. At daditan, anak ko. Iso na lang. Taapaman nga gimbag ka. Pagbaludan ng titumpal mo. Ikarok tinagbasulak. Tinapatay. Si bibiyagak, nanang. Katadapay gundaway ko agbalbaliw. Katulitag, tagkidaway ti pamakawan ka na kayo. Ganitadang. Anak ko. Saan kuma ati kinarigat ti biyag ti mangidoron kan ka nga agaramid iti may kaniwas. Tapno makaliksablaeng iti dakkel apira. Tawan tagtultuloy adakas nga ramid tadan tulat ta patinggana. Bueno gagayem di tan tinagibusan ti pakasaritaan didoy drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring Eli Palacio. Insurat ni Macy Malu. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami. Biyag ti tao. Nasayata si Mangput kayon, Lolo. Ilutwandak ko maitikanak. Ngamin mabisina kon. Anya, Itay pa si Mangput kan nagkapuy di pagkadalan. Gamawan mo't naluto asidaan. una yan. Dukasta saan pa yan nakalutaw, tinam. Saan pa'y, Lolo? Ay, Agday di sila ta nakaturog. Ririingak ngam. Di mat mariing. malah, mabitla nga paw. Siya ko, ti mapan nagluto, iti makan. Wan, Lolo. Anya kamatay na nakaw. Rumbang ko mga sikasum ti anak mau. Anya matay. Agreeing kamatay, iti kaya-kayat mau. Tatang, Awang mo trabaho. Isungawan pa kabandugam. Ilutom ti anak mo Sumangpet na nagapo iti pagadalan, awan ka na nalutaw. ay, pasensya kayon tatang. Naiturog ko mat ngamin itay. Dahil ta silpon sa ti pakapoy-puyatam. Ni tatang mat. Ay pang-aasim man. Panunutom mo ti obligasyon mo Saan ko kumangay bagakin ka ti kastoy? Gam saan lanam na minsan, anadanunak ni Leia ang mabisbisain. Gaputawan na luto ang makan. Maya karak iti destinong itaabulan. Iso anas ken nga ijay tayo ayan dananang ang makipagnaad. Kasta ka di, ay na maragsakan ak unay iti dayt talakay. Ngamin, maya si dagak kini kayla agayim ko. Ang ayos lakan ka, nga ijay ayan dananang tipagyanan tayo. Awan parikot iti dayt talakay. Nasaysaya atin nga ijay tayo nga agnaad, ngam ti agabang tayo. Sige, nasaya, tamayat ka iti singasing ko. Ngam kasanon ti panagadal ni Leia. Awan parikot iti dayta bakit? Apag isumot na bakasyon da. Isu nga ijay ton nga ginroll, iti sumaron nga eskulyar. Lukasta, ijay kayo nga agnaad, anak ka. Wan tatang, ngamin, ijay matan nga agtrabaho ti asawa. Kastaya, ay Olivia anak ko Di ka kumamasayer iti dayto nga bagakang ka. Pangasem, tayo to nada kay to ni Jay. Tumulong kay ti trabaho ito nagtibalay. Ay nakababayin ka ni abalayan. Noramidom ijay, ti
iti kas iter aramidem diti balay. Nga agreeng ka iti anyaman nga oras akayat mau. Ni tatang mo. Sana dakes ti pagbaga. Pagsayatam day ta. Ngamin, adda obligasyon maun. Day ta ti panunutom. Mangan kapay anak ko, sakbe arumor ka mapanagtrabaho, nagluto akon iti pamigatan. Ha? Awon gayam, saludsuden ka man anak ko. Apay, sigod ka di akas jay ti ugali ni Olivia, nga agreeng no kay kayat na. Di na kay man la mailutuan iti kaninyo nga agama, kan balunan nyo. Nanang, Awan mati pakabanbanugan na, tapno mala daw nga agreeng. bayan nyo. Agreeng latan no kayat na. Anya, Kasta tinangag mo nga ibagbaga ti katugangam? One friend, iso akas to unay tirurod ko itay. Iso ana panunot ko ti umaylaangan dito'y ayan nyo. Amangan mo't ngamin no saan ka tumultulong iti balayo. Anya asaan? Naginawak mat sakbay ngay mayak dito'y. Ay na, amo mare. No makipagnanaad kay ti katugangam, masapul nga gagat ka. Sana mabalin amaldawan ka mariing. Ngamin, adda talaga may bagada. Amangan no jak maanusan ti panagniw-niwat da jabakat. Masong batak da jay. Ay, day tati di mararamidan mare. Ay na, saan lang nga si kati kababay no aramidam ti kasta? Nakarkaro ang nakababain ti asawam. Nay, apay nga itakalaang Olivia. May sal daw nga awan ka dito'y balay. Naurnungan dagiti murang nyo. Anya? Imbes kumamat nga ilabaam dagiti agamam, kan ilutwam iti kananda. Saan may taday talapumana siyarter aramidam. Anya? Ha? Apay nga min aya aman nakibiyang kayo. Ultimo murang pakibyangan nyo. Anya, nagbastos kan asumong sungbat, Olivia. Saan nakasumungbat iti kastoy? No saan kayo kumaaman nakibiyang? Awan bibiyang iyo nga uray sa nga sako ti murang mi. Ipalundri ka no masadutak nga aglaba. Anya, Diyak to pa'y pagparikutan ti murang mi. Ha? Manakibiyang kayo. Makapasuron. anya. Ay na, sobra ti kinabastos jay asawam, Ruben. Kabailan nak asungbatan. Nanang, Jak maanusan ti kabalay akas kankwana. Iso amang sapul kailangan iti pagabangan nyo. Iti kasta, masursuro na mat nagiti trabaho diti unag ti balay. uwan nanang. Kinapudno na, dahil ti planok ita. Nasayat nga raw no kasta. Ngamen, no dito'y kayo laang amangan no jak makapagtepal kat anya pa'y ti maisawang ko kankwana. Rumbang lang amang sapul ka iti apartment lakay. Diyak kayaten ti makipagnaad ditoy. Hindi ka madanagan. Iti sana mabayag, makakartay mo ten. Nasayat no kas na. Ngamin, no ipapilit mo adito'y tayo lat na. Agsina talangan. Anya? Sa anak amabutang amakisinakan ka. Tandaanam dayta. Anya, imakar kayo gaya man mare. Wan mare, medyo adayo kami matijay ayan ti ina ni Ruben. Hindi na saya at no kasta. Maliklikan nyo tag sinong bar. Ay na, pudno dayta nga imbagam mare. Ayun gayam, ang mga nuad daam mom amayat nga agbalin ababonan. Ha? Ni, asino tag kasapulan? Asino kumapay ngay? Siya ka. Anya, mangala kay ti babaw nan. Wan mare, iti kas na, adda mga sikaso iti amin iti apartment. Ay, unay kan mare. Awan mati pa ka kumikumam. Kabaalang mat nga ramidan dagiti trabaho iti unag ti balay. Wan, ngam awan parikot nga oray mga laak iti baboonan mi. Ngamin, dakkel mo ti sweldo nilakay ko. Nembang nga oras mo, nana? Ay, kastamat kan ka, ma'am. Imay kami, gaputan ako na ni kailang agsapsapul ka kanu iti panggadam. Ay, ipudno day ta, ma'am. Ngamin kapampanaw ko lang iti sigod ang nagtrabahwak. Kasta ka di?
Abangan no kayat mo ti umay kanya. Trabaho lang iti unag ti balay ti trabaho. Kanawan ti baby ng awiram. Dakalan ti anak ko. Ay iwan ma'am, mayata kiti dayta. Agyaman ako na, nana. Kastoy ti trabaho, nana. Ilutuam lang iti masapa dagiti agama. Wala ma'am. Kan ibagakmatan kan ka, dagiti rumbang asaan mo nga aramidan. Diyak kayat ti man nakibiyang abbabaunan. Nakasagana mo't gaya man di makan. Ayaba mo ni nana, tagididdan tayo mangan. Ay nasaan? Manganday jayin madamdama. Kalpasan ti panangan ta. Anya? Ay, saan basta gigiddan tayo mangan. Saan ko nakmat? Siya akong timapan mangayap kan kwa na. Sigurado ang mabisinan tayo jay. Ni, apay nga kastamot ng tararamidam iti babaunan niyo, mare. Kasanumat ngamin, man nakibiyang. Kanayon ko amatiliwan ang kasasauna ti asawak kumpurmen sa tipulpulong na. Anya? Amumatan kanya, da kaya ti kasjay. Ay na, day tao galim ti rumbang nga ikatamare. Nga minsan na nasaya at day ta. Kat no nagsingpod day dya bakit? Kat mamati akngawan sa bala kay papanan tararamidan na ijay. Ay namare, jak lapat yan. Talaga ang mabuisitak iti day dya ababaunan. Nagbanglutin luto ni nana ana si Dayan Ay, mangan tayon bakit? Manganta, duata laang. Ah. Manganto ni nanaana intun madamdama. Anya? Ay, ayabang pidin. Madimot ano kasya mangan ngag may maysa. Ay naawan parikot iti day na. Ngamiin dagiti babaunan na iruam da amangan ngag may mesa. Ala, siya kung timapan mangayap kan ni nana ana. Saan ko naklangarudan? Amom, nana ana. Magusto ak launay ti panaglutlutom. Ay nahagyaman akunay, sir. Ti awanan bain ang bakan. Sip-sip at talaga. Mala, ituloy tayo ti mangan. Tanay, indak ag trabaho inton madamdama. Awan, sir. Katagyaman akunay. Hoy, si kaabakat. Itipay mismo asang wanak at talaga nga ipakpakita mga awan respetong kanya. Agasam, nagmayat ti panagis-isam mo ang makisarsarita iti asawak. Ay, Ma'am Olivia. Awanan ka iti bain. Ti kunam, jak makadlaw. Agkursunada ka iti asawak. Bakbakatan ka lang arudan. Ani, apay nga yakas na ti bagbagam, ma'am. Awan mo't madingar aramidak. Ulbod! Awanan ka iti bain. Imbagak lang arudan ken ka. Asaan ka ang makigidgidan kada kami amangan. Ngam imay kalata. Inayaban nakmat nga rod ni sir, ma'am. Tasumong bat ka pa lang. Oh, aday ka! Kanong amin day ka inlutom. Total, agbibisin ka! Sa dino tinapanan ni Olivia, nana, Ay, kwarim warmat itay, sir. Ay, jakmatan din na, magnupapanan na. nasaya, tanadanon kayo dito yung agmay sa nana. Ada ko masalud-sudat. Anya day ta, sir. Ada kadar aramidin ni Olivia, asaan na nasayaan. No kasi ada kailangang timabat-bati dito balay. Ay, Ibagayo ti puno nana, di kay madanagan tasyak ti makamukun kwa na. ay, ang mga nod at da makapungtot kanyak ti asawa yo, sir, no ibagak. Saan? Siyak ti makamukun kwa na, nana. Ay, kwa. Ay, jakman amukan kwa na. Takas ta unay ti pungtot na. Mukas diya makisarita akan ka. Pagsasawan nak, intun kuan, no saan na makontento, agkabil kantong paan nak. Anya? Ala. Kasaritak to ni Olivia. Amo, mare. Nadlaw ko kan kakadakkel ti nagbaliwam. Manipod nag-asawa kayo kan ni Ruben. Ha? Nakunak dayta, ngamin, sigud mo ta saan ka akasta. Anya? Ay, sabali ka ngamin itan.
Idagtrab-trabaho tapay kas babaunan idi. Saan ka matakas ta? Ang imita. Ay, nakauy-uyong kay di babaunan nyo. No right ko. Ken amok abasol ni Nana Ana. Iso ang maaramid ko tikas kan ko na. Ha? No sigud man ababao na nakidi. Saan itan? Rumbang laang agtungpal kanyak. Gaputa siyak ti amo na. Bakit? Saan kumamit akas tatir aramidam ka ni Nana Ana? Anya? Istrikto ka unay kan kuha na. Saan na nasayat na tangar aramidam? No siya, awan ti parikot. Di mo ibagatikas na. Ngamin, inaldaw nga awan ka dito balay. Siyak ti ka na yun ang makakikita iti garaw na. Anya? Iso adi mo apresyaran amin at trabaho na. Mapukpukaw ti wallet ko, Nana Ana. Awan sa bali ang mabalin ang mangala no saan asika. Ay na, ma'am. Awan inalala ka walit. Kan may sa anak ngay muno nagiti seledio. Ulbod! Amom naglaing ka sumungbat. Tunggal adda ibaga sumungbat ka dagos. Apay, gapo ka dita na saya at ti asawa kan ka? Iso akasta ka? Ay, ini, saan mo't, ma'am? Itad kumat ti husto asweldom. Ngam apay atakawan nakpailaang, ha? Ay, awan mo't talaga ti inala ka walit. Mamati ka kumamat, ma'am. Lob-lobos ka! Anay ko. Anya tayo tangar aramidam, Olivia? Lakay. Itayak pa lang adda itayang tiri daw. Iso anang kudag iti bagbagam. Apay ngagpabasol karatan. Apay, nakitam ani Nana Ana tinangala iti wallet mo. Awan sa bali ang mga ala no saan niya iso? Aglablabas kan. Tratuam ko may tinasayat ni Nana Ana. Ngamin, sakbayan nagasawa ta. Sigud akas ta ti trabahom. Sana yan? Anya? Iso nga amok nga amom tirigat ti kasto a trabaho. Iso asaan kumamit akas ta ti tratom iti babaunan. Ngamin, nagtaod ka iti kasta kinakurapay. Anya? Hala, sapay la ko ma. Tama amiris mo dagiti imbagak. Di kagbalin nga agraraman, tapno di kanto mabainan. Bueno, gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, di to'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Ensurat ni Mary Tisay. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel tayo, Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami. Biyag, ti tao. Ay na, nagpintas kamutan Nelson. Kas kalamutan babae. Ay, ni Manang. Anya kamutan Manang Marsing. Ibalikas mo pala tinagan ko ang Nelson. Leslie tinagan ko. Anya? Saanan ang Nelson ita tinagan ko? Babae ang itan. Ha? Ay na, nabayag ka nagtrabaho ijay abroad. Adulakit din ti urnong mo ita. Aywan gaya, Manang Marsing. Saan ka di nga ada anak mo abalasa? Ni Maria ka di ti dakdaka matam, Leslie. Wen Manang. Ayan ni Maria nga anak mo. Napan nakilabada iti kabsat ko ijay daya. Ha? Makilablabada lang ni Maria nga anak mo? Wan, amumat amarigrigat kami laang. Kan saan analpas ni Maria ti high school. No kasta nga Rod, makatulong nga kada kayo, Manang. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Leslie? Makatulong nga ka ni Maria. Isar ko iti trabaho. Nga oray saan ang nakaturpos iti high school? Flang! Sana parikot dayt na. Adan tupay na tulungan nga elementarya latin alpas na? Kasta ka di, Leslie? Wen, Manang Marsing. May pasidong lang iti training ni Maria. Mabalinan. Saan na masapul ti experience na iti trabaho. Aya? Dakat ti sweldo nga guroray ken kuana. No lakit di nagagat. Ken nalaing ang makibagay.
Nagsaya atin no kasta, Leslie. No interesado kayo, mabalin kayo at tulungan, Manang Marsing. Sayang daytoy nga opportunity para itinapintas to ang masakbayan yon. Asino di bagbagayo asa nga ili tayo, nanang? Ningay Nelson abakla, Maria anak ko. Nagbakasyon, ket naibaga na kanyak ang matulungan na kaasumrag iti trabaho. Kasta ka di. Anya nga klase ti trabaho na ita? Jakpay amo anak ko. Agsarita kayon to no umay dito balay. At dala ka na biit papanan na. O sige, nanang. Napintas ka no at trabaho. Kendakkel ti sweldo, anak ko. Ni, Ada nagsardeng at tricycle iti batog. Nalabit ani Nelson daytan anak ko. isong agpaiso ti bimabay ti tricycle, nanang. Sige, orayan ta dito balay. Agsarita kayo anaimbang. Kaya't mo ka di nga ituloy ti panagadal mo, Maria. Kaya't ko lang unay ama ng Leslie. Kaya't mo ka di ti makatulong ka ni nanang mo. Kaya't ko lang unay. Ken kaya't mo ti bumakna. No kasta nga ruan, para kan kada ti trabaho. Angem, nas kan nga agsanay ka, Dahito ti pagsayaatan na, Maria. Kabayatan, ti panagsanay mo, adan maawat mo asweldo. Kasta ka di. Kaya't iti saan nga agbayag, ikuyog kanto iji abroad a pagtrab-trabaho. Tadakkel ti sweldo ijay. Kaya't ko day tama ng Leslie. Interesado ak. Okay, isagana mo nagiti badon. Inton bigat matlaeng. Mabalin mo ti ag-training. Anya nga min na klase ti trabaho day tama ng Leslie. Agsala. No nalaing ka pa nga agkanta, okay lata. Agsala ka nagkanta ko, nam? Ops, amok ti pampanunuta, Maria. Oy, nadalos dito at trabaho. Agsala, ken agkanta lang ti aramidem. Awanin sa balipay. Sigurado kan iti dayta, Maria anak ko. Nanang. Kaya't kayo ang matulungan. Anak ko. Naumaakmutin iti kinarigat ti panagbiag tayo. No saan tayo nga umutang? Saan tayo mutin amangan? Maria. Nagadun ti utang tayo, nanang. Saan mat nga umdas ti sapsapulok ang makilablabada laeng. Ngam agbalin ka adan sir anak ko. Amangan no day tati pakaibabainam dito lugar tayo. Nanang, anyat pilyan yo. Tipan na kaibabain ko, wano tipan nagbisin tayo. Uri anya ditan ti ibagada. Tinapatag, saan tayo nga agbisin, nanang? Anak ko. Sa maysa, kaya't ko nga ituloy ti panaghadal ko. Kaya't ko ti makaturpos. Nagadumot a babae dito'y manang Leslie. Asino dagita? Kakaduam nga agsanay nga agsala dagita, Maria. Nasken nga agsanay kayo pa'y anaimbang. Sakbay ang maipan kayo iji abroad. Manang, Inton rabi iti damo a training, lalaingem. Tapno magustuhan da kadagiti customer. Nagrigat sa tag-practice iti sa. customer ko nam? Yes, customer. No nalaing ka nga agsala, adto ti makwartam. Ado ti kwarta ang maurur mo. Practice nga sa. Apay ngay nga ada customer iti panagsanay mi. Gapo, ta ijay club ti pagsanayan nyo. Saan mo nadakdakamat aklab ti pagsanayak, manang? Ay, kunak mano kaya't mo ang makatulong iti inam. Saan ka di nga arapap mo pa nga ituloy ti panagadal mo? Ala, dumngag ka na imbag kanyak, Maria. Nadalos na ito yung trabaho. Adaken kan, no kaya't mo ti agaramid iti sana nasayaan. Anya pala ti aramidem, suruto mo nagiti kakaduam, ket agsala kayo ni stage. Jaksamat ka ba ulan ti ipapaaramid mo, manang Leslie? Ay, basta surutom dagiti kakaduam. Tuladem, no niya teraramiden ta.
Anya? Kwarta ti panulute, Maria. Kalpasan dahi yung aramidem. O, adan adagos ti kwarta. Ure agsala pa'y lang ti aramidem. Tuladem latan, dagiti kakadwa. Kalpasan dahi ta nga aramidem. Yawat minton kan ka, titangdan mo nagsala. Anya? Ala, agtignay kan. Inkan iti stage kat agsala kan. Sino di pabaya ka sarsarita mi tayo, Leslie? Ay, kabarbaro dancer mi dito club, Joey. Apay ka di. Kursunada ka. Napinta sa babae. Kaya't ko amama mo. Depende yan sa pressure. Sana parikod na ita kanya. Ama muna, Leslie. Saan ka di? Sa bagay, Joey. Amo kabaknang ka. Kabalang ti agbayad iti kabarbaro a babae. Mabit lang, ha? Ito iti kwarta. Ay, wow! Nagado a kwarta! Ibagam naman ti bayad dahi dya babae. Kayat ko, amam mo. Apoy a pinaayaban nakman ng Leslie? Ada korsonada ken ka a customer. Dakilagata, daguroray ken ka. Anya? Makitkitam ka di dya lalaki ngagmay-maysa, itiramisa. Dayjay dayjay. Ha? Hala, ingkasit ganan. Kit lalay ng ti makisarita ken kuana. Baklang dayta. Sigurado adak kilagatan titid na ken ka. Jack kayat manang. Ay na, si kalang rodon ti tultulungan. Si kapit ti nakararte. Kung nagmano kaya't mo agumin awat ti panagbiagyo. Ay naawanan ti adupay asao. Kasaritam lang dadya lalaki. Awanan ti sa balipay. Kwarta, di agururay kan ka, Maria. Papayakas lang mababayin ka. Sanak mo't ngagsidsida iti tao, ha? Sir? Di nakawagan iti, sir. Joey, kung namlatan kanya, ha? Joey? Sa bagay, gagangin lang ti mabutbutang, wala mabahin. Gaputa, agdadamo ka makisango iti customer. Joey? Drinks? Sa anak nga umin-inom iti arak, Joey? Ladies drink ti order akwarkan ka. Aginam ta. Siya ti makam. Ha? Relax. Di ka unagdanag, ha? Nasingputa ka lalaki. Agtalag ka kanya, Gwen? Sige, Joey. Kasta ti kayat ko, Maria. Agsarsarita talang. Awanan ti sa bali pa'y nga ramidin ta. Isungag kalma ka lang, Gwen. Makitam, dakilagata tinyawat kan ka ni Joey. Nagsarsarita kayo laeng, ang inikan na kan iti kwartam. Manang Leslie? Dahil tayo bagbagak. May salaang Arabi managsala iti club at ang kwartam. Ay, da kayo ti panagsinaay mo. Or no sam ti bagim, no kayat mo ti kumita iti dakal apirak. Manang Leslie? Ala, ikanak iti porsyento. Ha? Anya porsyentom? Siyempre, tangdan ko anang i-recommenda kan kaka ni Joey. No sana ga po kanyak, di mo na mo ni Joey anang itad kan ka iti kwarta. Anya? Ay, mo 20% Nascan nga damat ko kwa. Kumusta ti anak ko, Leslie? Nalpas ka din ti training na. Mapan ka din iti abroad. Awan ti rumba nga pagdanagam kani Maria manang Marsing. Madama pa lang ti training da mapan iti abroad. Kasta ka di? Yes. Adda itinasaya ata kasasad ni Maria nga anak mo. Apay, saan ka di amabalin nga agawid mat dito'y balay ni Maria? Mailiwak mat ni ti anak ko. Ay, kuwa, saan mabalin arumwarda? Agtrain-training da nga ron. Nasken nga agsanay daan na imbag. Kalpasan ti training da, ikuyog ko idan iti abroad. No, kasta. Saan laang ani Maria ti maipasidong iti training? No di kat aduda? Correct, manang Marsing. Aduda nga ikuyog ko iti abroad. Kayat ko ti agawid, manang. Ay, sana mabalin. Apay sana mabalin. Mailiwakon ka ni nanang. Karaman da ito iti training yo, Maria. Nasken ama erwam kayo amaya dayo iti pamilyayo.
Anya? Di mo gamdan ti agawid. No'y naramid mo dayta, bagsak ka iti training. May salang ti kayat asawan dayta. Saan ka makapan iti abroad? Manang Leslie. Ala, aginanakan. Agsala kay tumanan dito club inton rabii. Day jayan jagur oray kan ka customer. Lalaingam di makisareta kan ko Ana Maria. Manang Leslie. Ay na, day takamanan ako na. Baknang day ta lalaki. Sorsoruam, taginam itaara. Anya? Nuan ado ti mainom mo nga ara. O di, dakdakal ti porsyento dito club. Sa bali lang jay tip nga itadkan ka ti customer. Anya pala ti raramiden. Asit gamon na dya lalaki. Kwarta manen, ti agur-uray kan ka. Manang Leslie. Oy, bakit? Anya tinapasama kan ka. Apay nga masidig ka dito ay. Kastapay ti langam, ha? Kaya't kung dagawid. Ha? Kaya't ang tag-training. Anya? Jay lalaki anang i-table kanyak. Sa bali ti kayat na mapasamak. Dadael ka din ti ulom? Triplet itinakan ka dahil lalaki. Basta pagustuam iti kayat na. Saan? Diyak ka ba lang ti paparamid na kanyak. Anya? Ano sak tag-training iti dayto a club basta sa anak ngagbalin na babayada na babae. Ay! Agsala lang taramidak ditoy tapno makabrodak manang. Sa bali na saritaan nagbalinak pa'y ababayada na babae. Apay nakariin ka pa lang, Maria. Saan ka makaina na itiday tangar aramidem? Pampanunutot ni nanang ko. Ay na, di mo pagdanagan ti ina, Maria. Nagsarita kami, idi na minsan nga aldaw. No kasta, nagawid ka iti lugar tayo. When? Mabalin ka di tagpakada. Kaya't ko nga ikan ni nanang iti kwartana. Ay, Wes! Saan ka mabalin arumwar? Saan pa'y analpas si training mo dito club? Ited mo langan kanyak ti kwarta, ta siya kung ti mangyawat ka ni nanang mo. Sigurado ka? When? Siya kung ti mangyawat ka ni nanang mo. Tutal, agawid akin to madamdama iti lugar tayo. Nagadumot tan dayto a kwarta, Leslie. When manang Marsing, sapol ni Maria dayta. Madama pa'y laang ti training na. Ngam agsweldon iti dakkel. Dayta, di bagbagak idi na Marsing. Leslie, anya ngamin at talaga ti trabaho ti anak ko. Agsala lang. Awanin ti sabali pa'y nga ramidin na. Naglaka pagsapulan, ken dakkel ti sweldo na. Leslie, Iti saan nga agbayag, kakuyog kunto na mapan iti abroad. Nasken ngamin ang makasursuro da pa na imbag diti Pilipinas. Sakbay nga agtrabaho da iti abroad. Dakdakkel ati masapulan da iti abroad. $2 ti sapulan na. Iso abumaknang kayon iti mabiit. Kumusta ni nanang? Nasayaat mo't Maria. Awan tirong ba nga pagdanagam ka ni nanang mo? Aywan kaya, talo lang nga daw ti Orion, malpasan jay visa yung agtrabaho iti abroad. Ha? Inasikaso mi amin na papeles yo. Libre amin ti transportasyon yo amayakar iti sabali a lugar. Ha? Mayakar kami iti sa bali a lugar ko nam? When? Sakbay ti flight nyo, mapan kayo pa iti sabali a branch ti club. Nasken a mairwam kayo iti biyahe. Anya? Saan lamay may sa apagilyan ti paparan nyo? Ado apagilyan? Itampay laeng, ibagbagakon kan ka Maria. Irwam mon ti maya dayo ka ni nanang mo, ha? Sigurado nga agbayag ka iti abroad. Kumusta kan Maria? Sa anak nga okay. Kaya't kung taagawid iti balay mi ngam laplap danak ni manang Leslie. Di kagdanag, Maria. Makaawid kanto ni Jibalayo. Ha? Anyat kaya't masawan, Joey? Mabayagan nga under surveillance da ito club. Agrara ira itan ti human trafficking. Ha? Itamat larabi. Das ka na makapanaw kan. Dumtangan na kiti kakadwak apan nakabagiti linteg.
May saka a pulis. Kun Maria, ay saak nga undercover agent. Nabayagan na palpaliwag dahito yung club. Kamang ti sindikato ti akin kukuha iti dahito yung club. Apakaibilangan ti recruiter da ni Leslie. Anya? Madam Damalaeng, dumtengen nagiti operatiba. Pumanaw ka niti dahito yung lugar. Tapno saan ka mairaman na matiliw, Maria. Terasam, ikagumam ti makaadayo iti dahito yung lugar. Ay napanan nga taday ti Maria. Awan metten. Nagpakadala nga dagatangan ng titarwar ngam nagbayag. Ay nagloko na di babae. Hey, Toy! Awan ti agtigday ti dakas! Ada polis! Ala! Apay ay! Leslie! Arestado ka! Ay! Dinak mo sasan Joey! Pangasim! Awan ti amuak! Inosente ak! Ije presento ti pagpalawagan nyo iti boss mo. Leslie, nabayagan nga under surveillance dahito a club. Joey! Polis ka gaya? Wan, Leslie? Ala, sumurot kayo kada kami je presento. Ay! Joey! Maasi ka kanyak! Di nakiraman dito eh. Tanakasaganak nga agbalbaliw. Ay! Diyan kayo ti may balod! Ikarik! Sarde nga ako ti kasi trabaho! Ay! Diyan kayo ti may balod! Diyos ko, kastagayam tinapasama ka na ko. Wala nang. Ay na, imbaglakit tintadimtang dagiti pulis iti day ja club. Panggap da kami gayam nga ilakoy ja balasi utaaw. Diyos ko, Dakkel ti utang ko na imbaganakam ka ni Sir Joey. Isutin ang ibaga kanya ka pumanawa kun iti day ja lugar. Tapno saan na kamayraman ang matiliw. anak ko. Sigurado ang natiliw damot ni Manang Leslie. Kamang gayam iti human trafficking syndicate. Di awanan bain abakla. Kabailan nagayam nga ilako ti mismo akaruban na. Nanang, Nasaya at mata natiliwdan. Malungsot da itan iti pagbalutan. uwan nga rod nanang. Maria anak ko. Naimbaglakit din anak ko. Tanakapanaw ka iti dayja a lugar. Uwan nga rod, nanang. Isungagyaman tayo ka ni Apo Diyos. No nasaya at karamid mo, di nakantubaybayan ti Diyos. Ilisi na kahit yan yaman, apakay sagmakam. Ngam no managdakdakas ka, sigurado amadusa ka. Bueno gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring. Eli Palacio. Isagsagot ka na kayo ti YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami.